Aman Sasbaev. Tatım tuz. Angeme. Okugan, ündöştürgön Ernest Kıyaz. Suu ayrıgına jakyn sazdakka çykkan gıyak çöptü ıktap, жалгыз tütün kırgız yaşadı. Ezil tenili, jergilikti dıykan uygurlar konuş deyip, töşkö takay sokkon goruk tamdın kaldığından başka al jerde dağı bul günge çeyin 4 tütün uygurdun eski tamı saktalıp kalgan. Uyezdik şahar mından alısırak jerge jaygaşkan. Biro göndüm adat katarı, ağa kattagan jö bazarçılar köp dele kıynaluçu emes. Eldin aytımına qaraganda, ilgerki bir жылдары köl kırgızdары uşul jaka oop kelip qaytkan emiş. Oşulordan Kelginbay attı bir tütün kırgız, uşul jerde mekendep kalıptır. Al gezlerde Kelginbay 30'dun orta beline gelip kalgan jigit ekende, oor gelte orusuna giripter bolupdur. Saparga şayı gelbegendikten, anın zayıbı oymokçon elden bölünüp, güyösün ayıktırıp kaytuğa bel baylayt. Oşenti balar çet жерди mekendögü argasız boluşat. Kelginbaydın tuğandары ıgım-çığım geptin ahiretin dayardap berip, "O oymokçon, erde betegin karmap kaldın, kor bolbossun, ata-babalarıldın arbağı koldup erdi eline koş dep çurkurap bata verişet." Kelginbaydın tağdırı oymokçongo tapşırılgandan keyin, kaynatası sakaldan jaşın kuyultup, köptün aldında mınday dedi: "Jar düýnede görgön жалгыз ulum ele, al saga amanat. Maga toprak öz el öz jerimen buyursun. Karıgan gezegimde Kuday elden ajratmasın. Neberemdi enengdin etegine salıp ber balam, jyttap jüreýin." Oymonçok emçektegi balasın gaynenesine karmatıp göz jaşın elden jaşırıp sıktı. "Mowu tüýünçökde gatyp goý" dep tapşyrdy gaynatası akırkı jolu. "Kokus arı bırılıp geçse suga ezip ozuna atamız. Aýygyp mal bolsa goluna ber." Sürdükken kırgızlar jalaňdap mekenine sapar çekişti. Öňü gögültür tartıp, erdige bersip, çıňalyp ontogon Kelginbay, jan güýürü жалгыз oymokçondun golunda kaldı. Oymokçon janyn sabap syr kolu güýösüni tegerendi. Goýgut gözünden jaş möltüldep, güýösünün başyn guçaktap, dalay tündör uktawady. Alekti gündür öte berdi. Çaçı jılma tüşüp, jaq ete şılına başlaganda Kelginbay esin jydy. Gününe bir çaýdöz kaynagan su içip, tamırı taşına tepken inçike manjalaryn qarap koyup, töşökte uzak jatıp kaldı. Oorunun zardabynan abıdan arılıp, tamaka tabeti gozgolgonço eki öte çıktı. Al abıdan ayıgıp eline getmekçi bolgondo öte geç kalgan ele. Çegera bekidi. Kelginbay myjdamga başydy da, uşul su ayrıgına 4 tamdın başyn kurap, argasız uzak жылдар jaşap kaldı. Ortadan 30 yılga jakyn wagt ötüp, Kelginbay abışka atangan gezde anın başına arılgыс oor kaygı düştü. Gamedandyk jeldetler beylep turgan karаңgılık жылдары kalın jurtga gelte orusu tarady. Ölüm jetim köp boldu. Uyezdik şahardın tegeregindegi döölөр kalın mürzöge aylandı. Ölüm güçögön sayın zammilge salıngan ölüktü 2 kişi götürüp çıkıp, tuş geldi jer gazıp göme başladı. Gepindik ak tabılbay, Jurkandın şeşevin işletişip, elde şeşe battı jogulgon soň, gesi gamıştan tokulgan boyrogo orop, gesi jaş bedege orop göme turgan boluşdu. Bul alamat ıyık dingede tasirin tegizdi. Nazir çırak, göngül aytular mülde unutuldu. Dal uşul or apat, Kelginbay çaldın kempiri oymokçondu jalmap jolgo düştü. Şordu çal kempirin şeşevine orop gömdü. Gör gazıp jan bakkan kişi menen çaldın koşunası jana özü bolup, oymokçondun sögün 3 ele kişi jeriledi. Kempirin gömüp toprağın çoçoytumuş bolgondan keyin al mürde başında güngürönüp uzaka oturdu. 40 жылga juuk birge jaşagan jary menen tübölükke goştoşup oňoýby. Jan şeriginin bütkül joruktary çaldın göz aldынан birinen sala biri ötüp jatdy. Elden bölünüp жалгыз kalgandagy oymokçondun gayraty, Jubay üçün özün kurman kılgan merimi çaldın say sögün sızdatıp atkan ele. Çınında emi al жалгыз kempiri menen gana emes, jaş onun jılığı koynu menen dağı koştoşup jatkan. Çal gayratına gelip, toprak başынан turgan soň, etek jeňin kagıp, çoluk jaşyn alakany menen arçydy da üýün gözдөй bastı.
Gelginбай кайра келген соң үйдүн төрт бурчуна көз таштады. Адегенде эле анын көзү казыкта илинип турган кемпиринин көк мата көйнөгүнө түштү. О жараткан, жалганда менде шорду бар бекен, элди жутуп жаткан келте менден несине тартынды экен деп ойлоду чал. Ушул суук көрүнгөн үйдө эми өзүнөн башка эч ким жок экенин эсине алганда, байкуш чал үн чыгарып боздоп кое берди. О кудурет, тартаман атыңды, эми коргула көрбө. Чал көзүнүн жашын сакалынан куйултуп, ээн үйдө узак ыйлады. Ботосу өлгөн каймал гана ушундай боздомок. Эгер адамда үмүт деген нерсе жок болсо, анда эч кандай кайрат, жашоого умтулуу болмок эмес. Өмүр өзүнүн канчалык кайгы касыретин берип койсо да, үмүт менен убакыт алдында адам ар качан дармансыз. Келгинбай чал өзөгүн өрттөгөн дартты көз жашы менен жууп кетиргенсиди. Аздап бою сергип, эс токтотуп өзүн өзү жубатты. Өзүнө өзү көңүл айтып кайрат берди. Ар кандай бактысыз кишилер да өз тиричилиги жөнүндө ойлонбой коебу? Келгинбай чал да болумсуз оокатына көз кырын салды. Үй ичинде чачылган бирдемкелерди жыйнап, эски куржунга шыкап таштады. Анан дагы бирдемкелерди жасамыш болду. Үй ичин жыйнаган соң жаман талпагына жайланып отурду да, чөнтөгүнөн кичине түйүнчөк алып чыгып, чебердеп чече баштады. Түйүнчөк ичинде бармактай туз бар эле. Келгинбай тузду алаканына салып, бир нече ирет тилин тийгизип, шербеттүү да андан бетер тузду шилекейин кумарлана жутту. Эчең кыйын кыстоо көргөн учурларда ушул бармактай тузду жалап медеттап, кам көңүлүн жооткото алганда, өз жеринин бир татым тузу Келгинбай чалдын өмүрлүк колдоочусу, үмүт менен ишеним берүүчүсү, сагынуу менен кусалыктын таркатуучусу болуп калган. Ата конушка кайта албай, чет жерде аргасыз жалгыз түтүн калгандан кийин, оймокчон бар болгону бир кыз, эки эркек төрөдү. Анын экөө жерге көмүлдү да, тагдыры касыреттүү чалга эрмек болсун деп, бирин тирүү калтырды. Баланын аты Эшбол эле. Ал уездик шаардан окуп жүрүп, мугалим болгон соң, башталгыч мектепте иштей баштады. Бирок 3-жыл эле гомиданттык полиция жагынан кармалып, түрмөгө жабылды. Ошондогу анын кылмышы өзүнүн ата мекени жөнүндө балдарга 2 жолу өз түшүнгөнчө аңгемелеп берген. Совет жеринде силерди балдар жайкы дем алышта Кырым деген жерге барып ойношот. Моюндарына кызыл жагуу байлашат деген. Бул дагы жаш мугалимдин журналда гана көргөн сүрөтүнүн түшүнүк эле. Гомидандык тыңчылар ошол учурда дал эле ошондой сөздөрдү айткан кишилерди издеп, ал жөнүндө маалымат жеткирип, бул кесибин күн көрүүнүн айласы кылып алган. Эшбол Совет эли жөнүндөгү ошол лекциясынан кийин 5-күнү түн ичинде куралдуу желдеттер жагынан ойготулду. Ал кезде майда элдердин эң жетилген эле мугалимдик мансапка ээ болчу. Бирок ошол кызматтын өзүн гомиданттык кытайлар иштей албаган үчүн гана өз улутунан коюлуучу. Малыңарды багып, эгниңерди салып жашай бербейсиңерби? Мектептин силерге кереги эмне? Адамдар агартуусуз деле өмүр сүрүп келишкен деген үгүттөр ачыктан ачык айтылуучу. Мугалимдер үчүн кадам сайын курулуу капкан бар эле да, чанда бирөө болбосо көп мугалим ага түшүп турган. Алардын ордуна тажрыйбасыз, билимсиз чаламолдолордон коюлуучу. Гомидантчылар беттерине кармаган эл агартуунун иштерин ушундайча тескери кетирген эле. Түн ичинде мугалимдин үйүн көздөй куралдуу желдеттер басты дегиче, ал шорук аткан мугалим изсиз жоголуп да тыныучу. Гомиданттык желдеттер кирип келгенде Келгинбай чал баласынан тирүү айрылар сааты түшүнгөнүн сезип, аны окуткан үчүн өзүнө наалат айтып төшөгүндө үнсүз отурду. Желдеттер машкедей шимшип, үйдөгү кагаз бүткөндүн баарын чогултуп алышты. Андан кийин болсо адаттагы буйрук: "Тур кийин." Офицер бул эки сөзгө канык эле. Эшбол шаша койбоду. Жай баракат кийинди. Ал өзүнүн мугалимдеринин артынан барса келбеске кетип жатканын тымызын сезген болчу. Ал: "Мен эми жарык дүйнө менен коштошуу үчүн, азыркы сааттан баштап ата-энемди кайрылып көрө албас жерге баруу үчүн даярданып жатам" деп ойлоду. Кантсе да ал кийимин кийип болуп, эшикти көздөй басты. Төшөктөн башын чыгарып, өлүктөй сулк жаткан шорду оймокчон бышактап, эбак ыйлап жаткан эле.
"Eşen" dedi Gelginbay çal şaşıp. Al balasın uşunday atap erkeletüçü. "Koy otur." Janatan jüröksüp jatkan baykuş ene çalынын önün medet kılıp çıngırıp jüberdi da çurkap jetip Eşboldun moyununa taramış kolдорун orup kaldı. Üydün içi emi kişi çıdağı zar menen munga tolup çıktı. Kayrattуу çal arı karabıylap göz yaşını arçıdı. Eşbolda kayrattуу nары estүү jigit bolgon. Kanday uçurda emne kıların jakşı bilүүчү. "Kagılayın eneke, ыйлаба. Canım aman bolsa kayra gelim" dep enesinin göz yaşı menen juulgan betinden çopuldatıp öbe başladı. Kurgan enenin ogo beter muunu boşodu. "Koy, muun jüünü boş Kuday urgan dese. Amandığın tili anın. Gele, jankı tüünçöğün gana. Tuzdan uluk esnese jok. Tuz dağın buyurup kayra geligisi vardır." Gelginbay çal sakalından ıldı jaş kuyultup turup süýlenip koyuverdi. Birok tüünçögün kupuya jerinden özü turup aldı. "Eşen" dedi çal kolu kaltırap. "Ona avul tuzdan bir gemirip alıp tatıp jürçü. Ata o ağızdan muunu uşul tuz menen katkan. Öz jerinde tuzu." Uşul sözler oğuzdan çıkkandan keyin çaldın öz göңülü da tok bola düştü. Çını menen ele kasiyetli tuz Eşboldu kayda jürse da koldup kayra alıp gelçüдөй sezildi. Eşbol ajıraşar aldığında atasının işeni menen attap ketkisi gelgen jok. Tuzdu koluna algan soň çetinen bir getip alıp oğuzunda kalgan kübünçügün tiline saldı da jutup koydu. Şordu enenin kolu ali de Eşboldu moyunda bolçu. Bala ыйлап turgan enesinin özünü alıstatıp, jaşın alakanı menen arçıdı dağı gomidantçılardın aldına düştü. Butun zorgo şiltep, bosogodon attadı. Üýde kalgandardın bozdogon önü kıyla oğulup durdu. Oşondan bir yıl ötüyle, uyezdik jer çölkömünde jugumtal kelte dartı tarap, adamlar tabiği navat bulu başladı. Mını eme kurgan Gelginbay boğruker kempiri oymokşondu kelte dartına berip salıp, aňgyragan jerde tamda jalgyz özü kaldı. Çal kempirdi gömüşken Uygur koşunasının üýge girgenin dağı sezbesden çögüp oturgan. Koşunası da özü öňdü, kara sakal, merimdi kişeli. "El hükmi lillah" dedi koşunası çök düşüp otura getip. "Kayrat kıl Gelginbay. Korduk mal jokdugunda emes, baş jokdugunda görünöt. Kudaýym Eşbolundu görgen nasip kılgay. Kol dösken bal ele aman bolsa gırsıktan tışkary bolsa, gündördün birinde şıp etip girip geler. Kayrat kılda suňdu gaynatyp içip, beriňdi beken bop, jalgyzyňdyň amandygyny tilep jireber. Gir goňuň bolsa bizdin bala çakaga çaykatyp alarsyň. Ölgeniň artyndan ölmek jok. Iryskyň göterilse eliňe baryp da goşularsyň." Gelginbay çal içi tolgon gaýgy menen uşul sözlerdi ugup otura berdi. Bagtysızlykdyň da özünçe çegi bar. Geze gelgende alda öz erki menen bakytga bordun boşotup bermek. Ömürdün bir sırrı uşunday. Gelginbaydan kempir örgönden keyinki jyl ele kırdal taň kalganday özgörüp çıka geldi. Iza menen kegi çegine jetken az ulut kalkı uluttuk ezüge karşı götörüle başladı. Gomidançılar sepil soğup iğnine girgen jylanday bekinişti. Birok tarıkta kalktın güçün eç kaçanda korgon tosup kalgan emes. Butu menen basıp murdu menen tıngandın bari güröş kattandı. Ayrı çok mor götürgen kalk tobu жаңыча kuraldangan Gomidan armiyasyny torup aylasyn getirdi. Kalk koşundары düşmanyň kural jaragına eý boldu. Jeňiştүү ilgeriley berdi. Bostonduk kıymılı tez kulaş jaygana şonça ayga jetpey, ili aymagy tolugu menen eldik koşunduň goluna öttü. Uluttuk armiya tüzülüp, Altay, Tarbagatay aymaktaryndagy ezilip jatkan boordoş kalkty Bostondukka çygarуу üçin jortulga atlandy. Bul düýne jüzündägi faşizm oçogu talkalangan daňktуу 45-ýyldyň baş ele. Gelginbay çaldın keyinki ömürü özü jalgyz yaşasa da ötö tez ötüp jatkansydy. Kaygı kapasынан az da varla başladı. Anın jüregindägi katıp kalgan çerler gomidançılar menen goşo jogolgonsudy. Uşunday jakşı gündörдүн birinde Gelginbay abışka gütbögen bir gowanyçka bölendi. Gün şaşke mal bolçu. Asker formasyny giygen bir beytanyş jigit üýge şıp girip geldi. Gelginbay abışkan diýi uşu? "O waylanayyn" dep baykuş çalyp ortundan tura kaldı. Anın üýün bul jyldary hiç kim mындай suramjylap gelgen emes. "Karılı kurusun, kaýsy bala eleň balam?" "Japarow bolam." "Basa Kırgızsın go." Gelgen jigit töş çöntögünden bir süret turup çykyp çalgasyndy.
Taanysızby? Şordu çal süretdi göre koyup ökürüp ыйлап jüberdi. Al Eşboldun süreti bolçu. İyisinden adaşkan avyşga süretdi garap alıp, jaş balaça ыйлап jüberdi. Ыйлабаңыз ake. Mayor Kelginbaev Eşboladır, komissar. Gamidançylaryny sazaýyn berip jüret. Maydandan beri jürörde uşo süretimi berip salam dua aýtgan ele. Atam tiri bolsa süretimde oşol kişige tapşyr. Eger jok bolsa enem bardyr. Oşol kişige tapşyr dep tabıştagan, dedi Japarov. Avyşkanın aljy baştaganda baýlanışdy, balasyna degen sagynıçy başyn tuman çalgan askaday daldalagan ele. Adyr bolsa bir keremet jel çygyp, tumandy türdi da çaldın jüregindegi sagynışdy aýdan açyk görsetip başlady. Murda ümitsiz ele. Adyr ümit menen işenimdiň goluna katar düşürüp, bul sezimdi şordu çal göter algys darajaga jetdi. Aksakal, dedi jigit jaýlap. Kana köp alakty bolbaňyz. Balaňyzyň tiri ekenine guwanyňyz. Men da Eşbol öňdü gamedançylar jagyndan garmalganlardan birimin. İçinde Eşbol bar 10 çakty günökörlerde butu goluna gişen salyp aýdap bara jatkanda 3 şerikdi öldürüp, gişenlerin çagyp toga gaçyp ketgenmiz. Giyin barıp götörüşçülerge goşulduk. Oşentip emi gamedançylardan öç alyp jirebis. Bizdin jagdaý uşul. Koş bolуňuz. Gelginbaý çal şaşkan boýdan Japarovdy şart goldan garmay aldy. Ozuman aýdanaýyn. Tuzda moz diýip ket. Kaýra aýlanyp geleriňe jakşy. Muny galçyldagan awyşga jegidey birdeme garaşdyra jürüp suraw uzata başlady. Eşen biz gelip ketbeýit beken? Alyrynça gel albaýt. Uruň gaýsyl balam? Bizdiň göldüktün baldary turbaýsyňby? Eşen meni tirimde bir gelip görünüp koyup kaýra getsin, dep jatyp, Jokerge tokoç oz tegizdi. Birok balasynyň göňüni ulap kempiri jönde oz açmady. Ateneň aman so eken degen jalgyzba. Anan Jokerdi uzata çykdy. Hasyetli jerimdin tuzu. Eşenimdi goldop tiri saktagan tura. Ölgönüm tirilip, öçkönüm jangany çyn bolsa eken. Hasyetli jerimdin tuzu. Emi jalgyzymdy öz eline aman esen goşa gör, dep baýkuş awyşga jalgyz üýde kurun boýnuna salyp, iki golu menen jakasyn monta garmap uzak gün görendi. Orundan turgandan keyin kaýgysyna ortak bola jürgen goşunasyn mындай guwanyşdan kuru altyrgysy gelbey, Gelginbaý Uygur çaldyn öýün gözдөй bastı. Aýlar ötüp jatdy. Jemek içmek, giyim geçeke geňeýe düşkön el jaňyruda. Nöşörlü kara bulutday kaptagan karangylyk sögüldü. Boştonduk menen goýundaşkan kalyň bukara koldoryna gural alyp, maydandy gözдөй agyldy. Boştonduk üçin er azamatlar maydanda kanyn töktü. Gomidançylar bekem ornogon Jınghy degen jerde esepsiz kan töküldü. Uluttuk armiýa eldin boştonduk üçin bir adım çeginbesden ilgerileý berdi. Akyry Ürümçiniň çoň darwazasy açylyp, Jınghy gomidançylardan tazalandy. Muna uşul çoň gyrgynda bizden Eşbol da gurman boldu. El boştonduk üçin güreşip, boştonduk çegerasyn Jınghyga çeýin jetkizişdi da, özü oşol jerde tübelük garoldy kaldy. Eşboldu bütkül batalyon uzatyp gömdü. Ondogon mıltyktan ok çygaryp, komissarga gatty kaýgyrganlyk bildirişdi. Şordu çal, balasy jönündegi şumga bardy ukkanda esinen tanyp gulap düşdi. Koşnasy suw bürküp, esine geltirgende adam görgüstürge gelip, aldastap orundan tura kaldı. Çalgızım, kulunum dep çıngırıp jüberip, çal gaýradan gulady. Janynda turganlar göz yaşyn bulap, şoru arylbagan pendeniň gasretine ortak boluşdy. Uzak jyllar kaýgy menen kapadan kaçybagan awyşga bol jolu bir gün içindeli aljyp çyga geldi. Buurul çaçy agaryp, jaq eti solup murdagdan beter töşekde tomolonyp kaldy. Bagar göröründen aýrylyp, kaýgy müljugen kary kişiniň günü bul. Ertesi goşnasy musapir çaldy, öz üýüne girgizip alyp, tamdyn oň jak kapçytyndan orun berdi. Görörü bütüp, gömörü kalgan avyşganyň tirçilgine boru orbagan kişi kalgan jok. Gelginbaý birde sow bolsa, birde aljyp süýledi. Birok tatym tuz tüýülgen tüýünçögün golundan düşürgen jok. Geçe eşenim gelip, bugün muğnum girip kaldyr. Ata jüremi elge geteli. Kaýgy kapadan gutulaly. Tuzuňdy emi bölüp jep goýaly dep eşenim janyma gelip aýtmadyby? Sadagam geteýinim dese, dep süýledi çal. Gede jölügen sözlerge aralaş, özünün ömürü jönündegi korutundularyňda kadimkide aýtyp galçy boldy. Meniň çoň armanym ele eşendi golundan jetelep barıp,
el jurtuna koşorum bolujy. Eme özümdün kindik kanım tögülüp, gerim juulgan jerime baratam dep kolundagy tuzdu görsetöt. Muna ılısyk göldün tuulgan jerimdin tuzu. O gagılayın Uygur tuğandar. Eşenime közdü uzatkyla. Bizdi öz jerimizdin tuzu tartıp jatpaýby? Eçen jolu aşkalgadymda uşunu jalap toyungam. Eçen jolu oor gündörde janyma alıp jürüp, göňülüme tötöp boyuma gayrat tapgam. Uşul tuz janymda jürgende, el jurtumdun bir tuğandarymyň janynda jürgendeý bolam. Men jerimdi saganyp kusa bolgonumda, uşul tuzdan jalap alıp, sagınçymdy taratkam. Maga bul düýnede mından gymbat nerse bolgon emes. Elden jerden ajyrap, aga kusa boludan artyk azap jok. Men çabarmandyň gamçysyny jedim. Baylardan zordugun, jokçulukdan gordugun köp gördüm. Oşonda ölüp galamby dep korkgonum jok. Öz jerimdi görbey galamby dep korkdum. Men görgen gorduguma yzalanbadym. Elden jerden adaşyp galganyma yzalandım. O tuğandar, uzatyp koýgulaç. Öz jerimden tuzu tartıp, ata konuşubuzga alıp baratat. Uşintip gelgen bay kirpik kakbady, dam tatbady. Aradan 3 gün ötbeýle çalda kurugana söýüp kaldy. Bir günü erteň menen musapir çal töşeginde jansız jatkany bilindi. Uzak jyllar kaýgy menen gasiriyet, sagynuu menen gusalyk müljüp bütken şordu abyşga, azapdy ömür menen tübelikke goşaýtdy. Karmagan soopgerleriň aýtymyna garaganda, çaldyn ozunda öz jerinin tatym tuzu bar eken. Angemenin ayağı. Çıgarmanın avtoru Aman Sasbaev. Okugan, ündöştürgön Ernest Kıyaz.